Mang, istirahat lah, Mang. Ah, halo bos. Siap. Mang, Ayolah. ya. Bayarannya. Oh bos, aduh, nuhun bos. Ada mah kena lah nya, ada karek gawe. Nuhun. Masih bocil kene. Liwahnya ya kali lagi. Siap bos, ayo. Nuhun ya. Ayolah. Terus lahim. Capek. Lu capek pukul. Mang. Tuh, duit mah bos kurang euy. Ya target euy. Ayah. Tuh, kan aingnya jadi 2. Anjir. Anjis, itu juga mak bagi ngobaan duitna astagfirullah. Nyobaan aing ka ditu lah. Rezeki. Ya, ada lah duit Yes. aing lobaan. Wani mang eta astagfirullah nyobaan. Nyobaan aing euy. Yes, aing teu boga duit nih. Anjing. Goblok ah katingang. Anjing. Aing ngobaan aing pake senah sugan jadi. Sing beki loba, aing jadi sugan bandak senal. Aduh anjing. Anjing. Goblok ah. Mungkin balik lah. Kek. Iya mah. Lain duit. Sendal. Ah. Amat mau sendal tuh balik dulu. Wah, abus-abus sendal kabeh. Anjing sugan jadi bandak senal aing da. Nyobaan aing nempo. Cobaan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya cek aing gen bandak senal aing mah. Alhamdulillah. Bandak senal ya mah. Anjing. Ajakan obos lah. Harus pakai senal ieu we nu halus. Nah, ini mah butut kayak dipucen lah. Bos, ayo bos, ayo bos, miu bos. Kemana? Kemana duit kurang kalau murah. Bos, ayo miu bos. Kemana? Ayo ke dia ya. Bisa nih kemana ya sing bubu? Ya ke dia ya. Rek naon nih him? Be duitna ya, engke beuki loba ya. Di kemana ke neta duitna? Ya, diasupkeun heula ka dieu. Aduh, bisi leungit. Moal. Ya. Beuki loba. Aduh, terjadi euy. Cicing nggak bos? Konyol. Cicing lah. Tuh, tadi loba euy. Tunggu laporan ke si bos. Aduh, gimana jika anak soleh? Balik ke lah, apa nasi bos ah. Nggak siap bos? Siap naon? Iya dibuka kek. Mana gini eueuh? Oh, bos tuh. Salah teknik bos. Itu orang kemana? Bos. Cobaan kok bos enggak? Ya, cobaan ke bos. Ampun, kuat. Ini bener bakal loba. Sok, Kak. Sing loba.
Sing loba. Buka yuk. Buka sok. Mana geuning eueuh? Aduh. Anak buah kamu ini dilatih. Bos, duit bos. Tah, dikit. Oh iya. Hah? Anjing duit euy. Duit. Yang loba. TOK, bobodoran Sunda. TOK, turunan orang kidul. Orang Sunda sing alalakur. Ulah dijajak batur. Sakunam, pakai baju. Duit agen beak dipakai meuli hand sanitizer jeung masker.